Milava ni sungula hansi ni chokocho ma swi tiva swi vava njhani. Hello everybody, welcome back to another episode of Nkanelo wa Gingirikani. Namamkela swinene ngopfu eka nonoko wa hina wa Nkanelo wa Gingirikani namuntlha. As you can see, there's a lot of tech stuff happening here. We have a fake mic here. So today we're going to do some listening session, you know. Maybe not our thing Henny very Nsati Teka. Excuse me, you know. So let's just go straight right into it. He talk with Henny, komele yini. But take Henny. Oh, okay. So it looks like it's a conversation between two guys here. Leshash mo gobozin, ngarish gobozin, mo ito shirin. Hey, kasi tama majita goboza. Hey, I'm doing a Hennessy song, so she can't look nimbala mangilazi. It's ambona kwini Hennessy a performer wena angambalang mangilazi. Shizuba izazini Hennessy. Ay tona kwesi shirin. Phela ngapoyile kwala na detect thing na tona. Okay, she said you should jala Hennessy kunoma. Nibone ingame wena bayijekile la kankova. Hennessy shirno. I just wanna be na engajeni. Tsikata mina wena bona ta wena. Okay, I'm just looking at the title. I'm looking at the title, Nsati Teka, Henny, excuse me. So I'm looking at the title, I'm thinking, theme leya ku Nsati Teka, yi tele ngopfu ku yi diliwe ngopfu yona ka music wa Xikaza, ngopfu ka music wa kokwana Xinyori. Loko mo languta ka Ximatsatsa number 12. Ku na simu rin'wana laha ve ri Nsati Teka. Ni ku byerile n'wananga ni ku vuya hala kaya Nsati Teka. Mara la the conversation is between mani na n'wana. So la one, unfortunately, the conversation is between friends. Hey, the difference. Guys, phela mina nirito ro sungula anza ni ringisela hell, nirito na n'wina kwala. So I'm actually as shocked as you, but I'm not sure n'wina mi le ku tweni leswi mi nga ku swi tweni na. Yo, okay, maybe ntavulavula hi swona leswi nga ku hleketeni loko swi kha swi ya ni ta mi byela swin'wana swo munhu a hi tweni munhu nga vulavuli ngopfu a hi tweni. Hey, and xihembeni si mako ku sungula hansi ku gangisa guys tayile ya tika straight i kahle i helela na hi mojo loko wo ze i yima nkarhi wo leha i nge se za i gangisa munhu na you know you lose the touch, you know, you lose a bit of touch. You lose a bit of touch. So kahle loko wo ze munhu mi tshikana na munhu un'wana ku kuma munhu un'wana swa tika, maybe ku kuma munhu wo fana na loyi a wu ri na yena ivi ku va ku ri mhaka yo tikanyana a ni swi tivi ku why swi va swi ri so ni byele laha wa swi tika ku loko wo ze tshika na munhu un'wana kumbe tshika munhu ku kuma munhu un'wana swa tikanyana i nga move on ya i kuma mara i nge nkumi maybe wo fana na yena vo endla swilo ku fana na yena kuma swilo leswi a swi nesa swona lowa khale a wu swi rhandza ku va na swin'wana na swin'wana laha swo ka swi nga ha fambangiki kahle hayi.
Mamanzeka yevuleka Teka. You know, risimu leriwani ri na gospel feel hi ku ya hi mina. Ha swi tiva ku Henny i swi vurile ka Nkanelo wa Gingirikani. Loko ka u nga tshamaki vona interview ya mina na Henny, he did say ku ri i sungule ku yimbelela kerekeni hi kona a nga sungula kona ku a hamba yimbelela kerekeni. So loko ni twa chord progression leyi nga laha ya 145 handle ka mhaka ku va ku ri na chord progression ya 145 i mhaka leya ku mayimbelelelo ya mavumelo ya ti-chord ya tinkatara letiya kumbe ti-keyboard swi na vukereke. Loko mo yi ringisela kahle le ndzhaku mi twa even the choice of voicing i tirhisa organ, the church organ that is normally used during worship services a kerekeni lava va nghenaka kereke ma swi tiva. So he took that theme ya kereke a fika a tweaka a endla risimu leriya ri va more of a afro pop, if you can call it, or marabenta, you know, or tsonga disco. I don't know how you know categorize music wa Henny. Mara it's interesting ku ri bass leyi yi nga tirhisiwa laha hi yona yi pfunetaka ngopfu ku ri risimu leriya ri nga twali ngopfu ku i risimu leri nga endliwa hi xigospele. A ni swi tivi ma ni twisisa na ni kombela ku tlhela ni ri tlanga mi yingisela kahle le ndzhaku mi twa ti-chord leti a ti tlangisaka swona. That part, kutsakisa wena, it sounds like a gospel feel. Actually, just that stanza laya. Kwala ka bali ya kutsakisa wena la ku kharela. Guys, it sounds like it's a gospel song. Mara bass yi pfuneta risimu leriwa ku ri twala hi nga ri is an afro pop. Teka mamanzeka yevuleka swekeka. I love it, see. Xi vuyini lexa hemba lexiwa xi ri xi vone nsati wa Chauke va n'wi jekini le Palms va n'wi jekini le a ni swi tivi ku ta ku hi le ka Nkuri kwini. Mara Henny a xi lavi no twa, a xi lavi no twa, xi lava ku swi vona hi swoxe. Xi ri Chauke xi lava ku swi vona ene risimu leriwani kahlekahle I don't think Henny i vulavula hi vutomi bya yena, o vula o hi byela xitori lexi nga ku humeleleni evuton'wini. Hi leswi vanhu vo tala va hlanganaka na swona. Vanhu van'wana loko va byeriwa hi timhaka ta nsati wa yena wa jola kumbexani i rhandzana na swimanimani timhaka ta vugangi, vanhu vo tala a va talangi ku va rhanga va swi amukela ve ri la ku yima ni rhanga ni swi vona hi nexe. And it's true hi leswi swi nga swona ka society. Vanhu vo tala va va lava ku rhanga va swi vona before va lava proof, va lava xibelivhanyana. So na lawani xitori lexiwani, as much as ni nga mi nyika example ya ka ximatsatsa number 12 laha ka ximatsatsa number 12 ya Thomas Chauke, Dr. Thomas Chauke, na koho laha munhu loyi a byeriwaka ku hey wena i khale ni kha ni ku byela ku nsati wa wena vuya hala kaya nsati va teka a nga ha twi. Leswaku loko munhu wo za byeriwa timhaka ta ku ve ri nsati wa teka vana va twi, hey va lava ku swi vona hi voxe. Ve ri le mabarakisi emabarakeni ni tsakisa hi ku Henny xi le ku ringeteni ka ku xi katsakanya na Xitsonga xa le Mozambique. Wena swi ku dlaku, you know, wa n'wi twa na ximunhuhatwa lexi nga laha ndzeni nga ku vulavuleleni ku ri xi vulavula hi ririmi ra Xitsonga mara ku ri dialect ya le Mozambique. It's very interesting ene swi kahle ngopfu leswiwani ku ri hina Vatsonga hi anamini hi tele hi hangalakini na misava leyi hinkwayo kahlekahle. Vo tala hi kona la Mozambique, hi kona la Botswana, hi kona la Zimbabwe, hi kona South Africa, you know. So swi kahle ku hi accommodate. Mara ni twa Xitsonga xin'wana xa le Zimbabwe man, ni nga ri dialect leyi ya le Zimbabwe yi na taste yin'wana ni yi twini man hi lockdown. Ni twe yi ni khomi kahle ngopfu. Minjhani la Mozambique? Byi ri se va ri mini? I said va ri mini, which is so wrong because that's Venda. Loko ni nga swi vonanga a ni byeli. Loko ni nga swi vonangi huma ka swona.
hey kahle sanitizer hi ku hey van'wana vanhu lava nga ku voneni lava na ti-corona mi nga ta hi chela ti-corona ngokwala mo hi sanitizer ku hey vanhu loko va byela timhaka ta vona va lava ku titwa hey va lava ku swi vona hi voxe hey leyi wa nga ri yi ni n'wela ngopfu veri vachangani loko va nghena timolo va fufuteriwa swa sanitizer swi nge endleki munhu a nga yi ni n'wela a swi tikiwa vanhu va yi nuketaka recipe kumbe xani perfume guys amabarakeni kwini amabarakisi amabarakeni hi laha loko vo tshuka va ku nghenisiwa mati maybe leswi va ku nghenisiwa mati a ka thomo a swi tikiwa ni humile ka thomo ku tala ku ta vanhu va tikontraka ne va fika va vamba matende va tshama ku ri vona va tirhaka laha ka project leya le ka thomo ndhawu liya hakanyingi kona va vulaka hi le barakisi amabarakeni kumbe hi le matendeni because rito rin'wana ro vula barakisi a barracks hi xilungu ne va vula ndhawu leyi ku tshamaka maphorisa i camp kumbe i se residence ya maphorisa hi laha maphorisa ma tshamaka kona loko vo ku thola yi tshama joni loko vo ku thola yi khitirhela joni ya tshama barakisi ya maphorisa ya le joni ya emabarakeni ende vanhu lava hakanyingi va va siye vavasati va vona a kaya se lava va nga fika va campa kona for that project va tala ku va va ri na swigangu kumbe vanhu va le makheheleni a ni swi tivi ku njhani makheheleni mara guys mara why guys loko munhu a byeriwa timhaka ta yena mara hi swona veri don't kill the messenger mara swi vula ku in natural sense hi ku ya hi ntumbuluko wa swilo usually a messenger yena a dlayiwaka ku ri keni yana a tisa mahungu ntsena a ringeta ku lemukisa mara va n'wi damela henhla hey xayini phela lexo a xi cele wena nga teka ntsumisa ekatekini swi vula ku mara munhu loyi a nga vulavulangi hi yena that's why mina ku risimu leriwani ti ri hlamula swin'wana leswi nga ku humeleni ka muziki wa xigaza right now ni ta mi byela hi swona loko yi ya ku heleni video leyiwani yi le ku hlamuleni ka swin'wana ni ta mi byela mi nga jahi mara hi ku munhu loyi a nga vulavula laha a vula ku i vone nsati wa wena a kha ri swona a nga zanga ti bosta a ku he mina ni teke kahle njhani njhani a nga vulangi swona mara why nga ri se Chawukela hi le ku n'wi tamileni henhla ku tamela henhla I love the way Henny does his backings because he sings, he writes, and also does his own backings. And ku na xivoyisa xin'wana xo lala xi talaka ku copela kunene you know xo fika xi gajela man is it syncopated rhythmic singing loko swi fika swi gajela xilungu xa karhata syncopate guys syncopated or yeah it's ma swi twisa ni vulavula hi leswo swa ku yimbelela swi gajela xivoyisa lexi xa sasekisa yini si nga yi pfuki xi tshikini mama Teka guys ku mama Teka la a hi le ku riketeriweni mara phela ku na ku mangiwa ku mama Teka hi loko munhu a tlembekini hi tlhelo rini hayi mi ta byela xivoyisa lexiwani a ni xi ndliwe hi computer phela I believe it's Henny who did that voice but then yo cinca voice a ni swi tiva it's called pitch correction I don't know mi ta byela n'wi nga ta ti-sound engineering laha muni xi twa kahle muni xi twa kahle a ni nga la ku xi twa kahle ze xi helela ximunhwana lexiya I love it se ximunhuhatwa lexi xi n'wi sukerile Chawukele se xi vuyi xa byela vanghana va xona a ringeta ku byela Chawukele mhaka yona ka phela pele ku njekeni munhu loya leyi mara Chawukele yi la ku twa ni nga ri yi jikela mina ku ri mina no ringeta ku yi pfuna hayi no ririmi ra le Mozambique ra tirhisiwa ka Chawukele hey I read so hi byeleni laha hansi mina risimu leri ra Henny ri nga tshiwa ku nsati va teka mi ri twa njhani mi ri vona njhani mi ni twa hi nga ri rapa i risimu leri nga ta tlangiwa ngopfu a tiphatini so it's not really much of a wedding song
Because we know NC likes making wedding songs and all those things, but it's similar to tlangwa at gigili, ro tlangeka le at gigili, you know. And then go lava kuma ku sisa swi nghene xi nyumpele marhandzini xi nghena na mabutsu xi nghena na marhambu na misisi hinkwaswo na hi swikon'wana leswi a ku sala nchumu i nge swi byeli nchumu xi za ze xi ri marhandzini heyi hi no ke hi nga vuli i ta kuma vo ti biya loko mi yisa u za nghena marhandzini guys a nga adviseki, that's the truth. I think leswi herisi a ringeta ku hi lemukisa swona hi ku humani ka timhaka ta vanhu, you know. Hi, it's interesting. Leswi a ni nga mi byela swona ku ni twa risimu leri ri vulavula hi swona maybe ni mi byela after video ya Ntwana Maraj ku ni Ntwana Maraj ni vona a endle video la mo ni lava nga ri kona la video ya Ntwana Maraj ni vonini la ku yi vona la ku hi tlanga video ya Ntwana Maraj hi twa ku i ri yini Maraj hi byeli van'wani va ku tshika lexi nsati wa wena xi rhandza vungenji mi lava ni sungula hansi ni chokocho ma swi tiva swi vava njhani. Maraji, how did we move from ku gangisa to kuchokocha a ni swi tivi n'we mi lava ni sungula hansi ni chokocha ma swi tiva swi lava timayisela a ni nge tshiki nsati wa mina ku tsakisa n'wina van'wani va ku tshika lexi nsati wa wena xi rhandza vungenji Maraji xi nga ri xi stressa laha ka ngenji kwalaha ka ngenji laya Maraji mara wa rhuketela guys ni kombela mi n'wi byela mi nga ku swi na yena ngoma ya Henny ya leyo the new single M4 xi binca woke mara xi yimbela mashala vo disiwa no mpela va kha va ku byela ku heyi va ku dyela chawuke ni nge tshiki lo nsati wa mina mi rhandza vungenji ni nge tshiki lo nsati wa mina this guy needs help guys ngoma ku swi na Maraji ni kombela mi n'wi pfuna ni sungula hansi ni chokocho ma swi tiva swi vava njhani where's Maraji guys? I see a background. Hey man, ich bin man. Ich bin. Ich bin nur reden man. Zack. So gut. Lekker wat maar second. Oh, Francis Hook. Alphonse Hook. Maraji te ile kwini. So gut. Lekker wat maar second. Francis Hook. Oh, an ku dite Alphonse Hook an la ku hlamula ku Alphonse Hook ku hava tindlu to fana ku hava switirata swi fanele swi ya Alphonse Hook. Henny humesa risimu ra kahle ni twa risimu ra kahle swinene. I ask him ku ri i ta humesa risimu a nga ni byeli a ni nga hamela kasi ta humesa hi February so ya nga ri na tiawara ngopfu risimu ra ha hisa ra ha kufumela so go out there and I believe it's out there on iTunes or all the streaming services. You guys can, you know, go out there and download it or, you know, buy it because we have to support these guys. So yeah, guys, thank you very much. How do you think about this? What do you think about the song Nsati Teka? You know, so yeah, as Dors, kitwelekile nyora. Salute. Mingatitimeli. Don't be cold. Mingatitimeli. Was